Ariko ubundi igihe navugiye ibyiza nyaburanga bigaragara ahandi mu bindi bihugu, nabuze umwanya wo kuvuga ku Rwanda n'uburyo rukomeje kwanda imahanga. Uyu munsi reka mvuge ku Rwanda. Nitwa Ngendahimana Daniel, mbahaye ikaze. U Rwanda ubu ruri mu bihugu bya mbere byishimirwa na ba mukerarugendo cyane muri Afurika ndetse no munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uretse n'ibyo, isi irarwumva. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, ikinyamakuru Forbes cyashyize u Rwanda ku rutonde rw'ahantu 24 ho gutembera ku isi. Akaba ari nacyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika cyashyizwe kuri uru rutonde. Murabyumva ibyo bintu? Icyatumye u Rwanda rucaka agahigo ni imiterere itandukanye y'igihugu, ibirunga, ibibaya n'amashyamba, ndetse na hoteli y'akataraboneka iherereye mu karere ka Musanze, aho ni mu Kinigi, mu nzira igana mu birunga. Hanyuma icyashyize u Rwanda mu myanya ya mbere nuko abanyarwanda bihariye. Ati gute? Iyo ukeneye ubufasha barabuguha kandi bakakuganiriza neza. Mu yandi magambo, bazi kwakira abashyitsi. U Rwanda rugira isuku, ikawa iryoshye, ndetse na hoteli zifite ibyo kurya birenze kandi zikora neza. Ibyo biri mu byo ba mukerarugendo bishimira cyane. Ibyo turabizi. U Rwanda ni igihugu gitatse byiza, gifite uruhererekane rw'imisozi mito n'imiremire, ku buryo uwayitegereje ariko ntabashe kuyibara yavuze ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi. Iyi misozi igizwe n'amateka yihariye abantu bamwe na bamwe batamenya, ariko ni ibyiza nyaburanga bakwiye gusura mu kwishimira ibyiza bitatse igihugu. Uretse imisozi, u Rwanda runatatse ibibaya n'imirambi, bituma barusura bamwe badashaka gutaha, cyane abafite ibihugu bijya bigira ibihe by'urubura cyangwa izuba ry'igikatu, ibintu bitaba mu Rwagasabo. Kugeza ubu, urwego rw'ubukerarugendo ni rumwe mu zifitiye runini ubukungu bw'u Rwanda, aho mu mwaka wa 2022 uru rwego rwinjije miliyoni zisaga magana z'amadolari nizari zarabonetse muri 2021. Ni mu gihe u Rwanda muri 2023 rwasuwe n'abarenga miliyoni 1,400,000. Abo bakaba barinjirije igihugu amafaranga agera kuri za miliyoni magana z'amadolari ya Amerika. Raporo y'igihugu mpuzamahanga cy'ubukerarugendo World Travel and Tourism Council yo muri 2023 yerekana ko umusaruro mbumbe w'ibiva mu bukerarugendo ku isi uzazamuka ku kigero cya 5.1% buri mwaka hagati ya 2023 na 2033. Ubu turi 2026. Dore hamwe mu hantu hakomeje gusurwa cyane mu Rwanda na ba mukerarugendo. Ku mwanya wa mbere haraza parike y'igihugu y'ibirunga. Mu birunga ni iwabo w'ingagi zitaba handi ku isi. Ni igice kigaruriye ba mukerarugendo baturuka imahanda yose. Ku mwanya wa kabiri, parike y'igihugu y'Akagera. Parike y'igihugu y'Akagera iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Benshi bayikundira imiterere yayo ndetse n'inyamaswa ziba muri iri shyamba. Umuntu agenda amasaha atari make mu gihe yifuza kurizenguruka pe. Ubu iyi parike ni imwe mu zikomeye muri Afurika kuko ifite inyamaswa 5 zifatwa nk'izikaze kurusha izindi kuri uyu mugabane, ari z'inkura, intare, imbogo, inzovu n'ingwe. Ku mwanya wa gatatu turasanga parike ya Nyungwe, ariko by'umwihariko bakayikundira ikiraro cyubatse mu kirere, Canopy Walkway. Umuntu agihagararaho akitegereza iri shyamba ryose uko ryakabaye. Muri Afurika yose, parike y'igihugu ya Nyungwe ni ifite ishyamba ry'inzitane rimaze igihe kirekire. Ifite ubuso bwa kilometero kare hafi 970. Ku mwanya wa kane, urugendo rw'urugamba rwo kubohora igihugu. Amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ni amwe mu mateka akomeye y'Abanyarwanda. Agaragaza urugamba rwabaye kuva 1990 kugeza 1994. Ikiyaga cya Kivu turagisanga ku mwanya wa gatanu. Benshi muri ba mukerarugendo bakunda gusura ikiyaga cya Kivu, aho usanga bishimira amafi akomoka mu kiyaga cya Kivu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Benshi mu basura u Rwanda basura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, bagasobanurirwa amateka sharira y'u Rwanda yarugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Banasobanurirwa uko u Rwanda rwazutse mu myaka 32 ishize, rukimakaza ubumwe n'ubudaheranwa, rugatera imbere mu nguni zose z'igihugu kubera ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ba mukerarugendo bakura mu Rwanda umukoro wo kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo kugira ngo itazongera kubaho ukundi ku isi. Mu mwanya wa 7 turasanga Kibeho. Ba mukerarugendo basura Kibeho baturutse mu bihugu byinshi birimo ibyo mu karere n'ibyo mu mahanga. Baba baje mu rukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. Ubu RDB ivugana n'abashoramari mu kwagura ibikorwa by'ubukerarugendo buhakorerwa. Ku mwanya wa 8 turasanga ingoro ndangamurage y'u Rwanda, Musée National. Ingoro ndangamurage y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye. Isurwa na ba mukerarugendo benshi, aho usanga basobanurirwa amateka y'u Rwanda n'ay'abami muri rusange. Ku mwanya wa 9 i Nyanza mu Rukari. Mu karere ka Nyanza hitwa mu Rukari
niho hari ingoro y'abami b'u Rwanda, igaragaramo amateka yihariye kandi ateye amatsiko, ku buryo buri wese uhasuye amara umwanya areba ibimenyetso bihari bigaragaza uko abami b'u Rwanda babagaho ndetse n'umuco wihariye w'abenegihugu. Nyanza yafatwaga nk'umurwa w'ubwami kuva mu mpera y'ikinyejana cya 19 kugeza mu mwaka w'1961. Icyo gihe hatuye abami barimo Kigeli wa kane Rwabugiri, Yuhi wa gatanu Musinga, Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Habitse amateka akomeye y'igihugu kuko niho hagaragara ibimenyetso bitandukanye by'ingoma ya cyami n'ibikoresho bitandukanye bigaragaza umuco w'Abanyarwanda byakoreshwaga hambere. Ku mwanya wa 10 turasanga ibiyaga bya Burera na Ruhondo. Akarere ka Burera ni kamwe mu bifite ibyiza nyaburanga byinshi bibereye ubukerarugendo. Gafite ibiyaga bya Burera na Ruhondo nk'umwihariko w'aka karere. Ibiyaga bifatwa nk'imanga, hakaba ibyiza bibyunganira nk'igishanga cya Rugezi, imisozi ibereye ijisho ya Ndorwa na Buberuka, isumo rya Rugezi ndetse n'ibindi. Ngayo nguko rero uwavuga igihugu cy'u Rwanda bwakira bugacya. Nitwa Ngendahimana Daniel, mugira amahoro.